Why don't we all be upstanding this morning? Tatu sula imai nitayo. And fist bump 10 people. Alue fist bump ni tangata sisifuru. Count your 10 out loud. Faitau mailaus fulu. 10 fist bumps and 1 hongi. 10 fist bumps and 1 hongi. Okay? Faikau. 10 fist bumps and 1 hongi. Kasi le hongi. 1 hongi, nose to nose, not mouth to mouth, please. 10 fist bump and 1 hongi. Ele fayalo le hongi, yeah. Then I'll ask you to come to the hongi on the stage. Nose to nose, not mouth to mouth. Hallelujah. Oi o fie le tua nei taiao. Mai se pati vi ai le tua. Hallelujah. Yeah, you can be seated. Take a seat. Glory. Patalo fatu le swafo Yesu le nei taiao. I'm so glad that Jesus lifted me this morning. Hallelujah. He's done so much for me, I cannot tell it all. Oh, and if I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Na koma relay. When you heal completely. Chuku na komi mo. Isi ikendo leo isaya. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Sing Nara. Fire, ele mafai ona faangang anaina. Ya faafetai. Tele upu telefo imanatu, ele mafai ona faamatalaina. Ya faafetai. Oh oyo Yehova Rafa, e faamanga longa wa e au maya. Wa esi la fielo ni loto. O le mai o le o la pexe mai. Le asa o fo ai. Mo Yehova. Awa wa tele me wa ia faya moa. O le asa o fo ai.
shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Hallelujah. Sotele ole ali ualata latamai efio mayai le ali esitia le aupaia ile langifo uia saunia o ilato Natalia oia mapatutua mangalue wale mauti noa Semalafo o Faasamoa ilatato Sauniga boa einoa una o Yesu Hallelujah. Lau fili filinga. Inane itua. Glory to you. O te pesea. Let's sing that song.
Otepesi. Sauniga lotomleta po ingan later. Glory be to your name. Hallelujah. Church, let's sing it all together from the top. Oh,
Hallelujah. We are all true. We are all Tama. Hallelujah. That's what true light made in child. Why don't we be upstanding this morning? Just close your eyes and meditate on the Lord. Mo ini atu fonga ile atu nei child. Ma fau fau atu pea ile atu ilo na no fama lo na ngaleia chato. A lot of things will take our focus away from the Lord. Tele mea fa lave lave, fa tosina tuai lo nganga malo, ma fau le nei tai au malo fina. A ia fa tau e tato le tato tapuai. Ma malo oi, na if you can lead us in that song this morning. Worthy, worthy, our God. Let's sing and praise Him.
Ole
Hallelujah. E matua moni ama whamaoni upore nei pese. O la lava lau saivalinga, pra lava me whengai mai tātou i le lei ale tua ia. O la lava me e lui tauina le saivalinga e whamaoni ale tua ia. Hallelujah. E mamalu ale tua. Hallelujah. E alofa ale tua ia. Praise the Lord. Tau le oli mal tau le fia. I want to fight it here le vi inga le tua. Tamai ele uma le nganga fia whaftai lau fio le tau. Mai le tai leo mātou loto se taulanga vi inga lau whanau. Au si atu mātou lima ma mātou pepese ma le nganga whaftai. Mātou te langona le pai malu mai o loa nganga pa ia e te. Malu ma whau mea uma mātou te whaia. Whaftai le tua le awa noa maua e lau whanau. I le mātou o fio ni aso mātou o mai vi vii ma whaftai a oe. I lau sili ese i lau alofa ma lau whamaoni. A walawa ni whai titia lau vi inga. Lau whau unga a mātou tā pēna e whalamolongo i lau fionga pa ia nei tau. Lau lawa swafa Yesu and all of God's people say, Amen, amen. Tātou walala mai lau whaftai worship team. Praise the Lord, praise the Lord. You all right? Hallelujah. Praise the Lord. Yeah, tā pēna lo loto. Sauni whafonga whalongongo le fionga pa ia le tua ni tau. Tātou whai launga le sunga. So i whai au sunga ia tanga loa. Yeah. Whai fu sunga ia tanga loa i le. Tu malosi tono tātou ngarueng. Te mea o iai. Tāo tonga ma. Tonga fitinga ia. Whianga iai o ia ma. Te ina o tātou ngaruenga le upo le tua. Mai se fo tātou Sauniga o whamuntunga. Ia, e whapena fo ni tai au. Tātou fu sunga ia tanga loa tātou whamuntunga. Me tātou o whangaruenga. Ia, tāra lau whaalongo ni tai au. Se whi au e mamoli mai le tua molo lava whina ngalo mo tātou loto. Pau me sau pati mo le tua ni tai au whamanona. Whaftai le tua i le awa noa ua utula ia ia leila upu. Whaftai lau whauunga a nganga pa ia. A vea lau fionga ma whaamanuianga i o mātou loto. Mātou whalongo ia mātou ngā wa. E talia lau whetalai mai a leila upu. Nā tia le tangata whaatau wa. A ia fo ia te oele vi inga i le ngata o le nitai au. Au aso umalawa lo mātou wola. Amen. So lau tusi i le luka o lona mtau pue lua. If you have your Bible, turn with me to the Gospel of Luke, chapter 2. Ia le luka o lona mtau pue lua. Ia ina I whasi whaitau o te fia whamalosia ia te oile nei tai au e le upo le li. Whawhelo ia tu li tātou maftanga le nei tai au tātou ainga. Na hiu tātou mātua whaalea nganga. Te leani atu tala I fia whai nei tai au. Au si la fia le atua o tātou loto. Mā lo leo nsai. Mā lo fo'i le pali. Mā lo le whatoa toa. Ia. Awai le whaingo fie le whina ngalo le li. Ha malofo tātou ai ngai kalesia, whawhelo iatu, ta māma tina. Ia e maise le au talavou I tama mateine. Ia malo lava le whaamalo losi le whina ngalo le li. Families and friends, I greet you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Lisi foi mo whaiona mai mo mai I lungo tātou live stream nei tai au. Pea lava se vahenga o le lalolangi. O e langona mai eilo uleo e ala I le upu aleli. Ia whaamanu I atu le atua. Amen.
Whaaftai I mātua, ia. Lana auna ma le whanitua o no le awa noa, ia o tuina mai. Ia o te launga whaamawai atu ai mo tātou I kālesia nei tausanga. Lei leo se launga voi le whaipea la. La walua e tu uti nao le ainga. Ai o le launga whaamawai o le nei tausanga. Amen. Le anga so se mea lava e iai lona amatanga e iai fo I lona iunga. Amen. A o le anganga fia ma le anganga whaaftai le atua I le nei tae au. Tātou tau whailangona whaatasi lona mamalu. A o e tā pua I le atua. Amen. E whaaftai ai le atua sa tātou folau mai le nei tausanga. Tele matangi, tele a wha. O ngalu e pei tau whaafua e le whati. Ia o anga ma vaenga o le soifuanga. Ai whaaftai I le atua. E moni lava upu ale au tu stala o e Peru. E toa lava ia te ia le au pe au. O le ale uinga o le mea. Ka kou ke koa I a au le atua. Amen. Awa o le lalo langi ia ma mea o tumu ai ma le atu lau. O lo o tā ofi mau I le a au le atua. Amen. O le whaamoe leo, o le talitonunga leo, o le tangata whaatuatua, ma le tangata auna I le atua. E whe la foa I tātou I whaafitauli ma whaingatau le olanga. Ai o lo iailo tātou whaamoe, o lo o malutia I tātou I a au le atua. Whaaftai ai le nei tai au, ia I le awa noa ua o tula iai. Whaaftai fo I le atua, ia ono le awa noa tātou toi mafutai me le sunga ia Johnny. Amen. Ia vi ia le atua. There's so many good news. Ke le mau mea e ka kaunga kako whaafekai I le atua. Hallelujah. Ia wai le asiso kako I fia whaalongolongo I se bad news. Awa le sau o le oki ni mele iai so le ua makua ka le iloa alo so. Amen. Tala o le whaanoa noa, o tala o whaalave, o tala o me tupu. You know, sometimes we had enough. Amen. Ai whaaftai le atua, o loo iaila na upu. Amen. O le tala le leile na, and that's the good news. Mo I tātou. Amen. Ala foi le whaamalosi atua I pea I le aso ma le aso pea maua le awa noa e fola ai le upu le atua. Ia tu mau pea lou talitonu I le upu le atua. Why? Because this is the truth that will never change. Amen. Hallelujah. Po le foi le tau mwhai o tangata, tau mwhai le lalolangi, ma filosofia o le lalolangi e kau mwhai e sui le upu le atua. E le mwhai lava. Amen. Alalanga e lainga whaamalosi e su whai mai a e loa le mea moni, e ku sao loto e le mea moni. Amen. Ma foi la kau mwhai o kangaka e deny the truth. E le mwhai ya. The truth will come out. Amen. Hallelujah. Whaaftai e le atua nei tai au. Me lang o whea ke leo mea. So many things kau ke whaafkai e le atua nei vai aso. Amen. Ia vi ia le atua. Ai ongo le upo le atua. Ia la tato wo I se vaenga e o te mana o e whaitau nei tai au. O le whai upu mua se o le whai upu e luas fulu. Ma lia mai alo loto. Te I tātou whaia se whaitau ngā tuspa I nei tai au. Hallelujah. Luka lo na matau pe lua, whai upu mua e o le lua sfulu. O le a tātou whaitau, whea ua wai mai ai, ia I le whai upu mua, ia pe mane fo tātou whaitau whaatasi mai ai. I le whai upu mua, o le luka lo matau pe lua se ia o le whai upu e lua sfulu. A whai maualau tusi whai mai amene. Ia la tātou whaitau ia. Poloa inga kaisara.
Whaia le nei ulua I tusi. I taia I le aio tā vita ua ingoa ia pete le ema. A wao le ainga ia ma le ngafa tā vita. Ua tusi na ria malana va. Sa fau tane ia te ia. Ua tō o ia. Sai ai la ua. O na o ole I o na pō e whana wai o ia. Ua whanau e ia lana tama ulu matua. Ua ia au ia te ia I le ie. Ma whata oto ia te ia I le whale povi. A wala tau te le ofi le whale tali ai malo. Sai le vao le nuu leo leo maa moe. Sa no nofo ai ma leo leo pō I o lato lafu maa moe. Pau ta foi. Wa tu mai ai la tau le angelu le li. Wa pupula whaatali li o mai ia. Pula o le li. Wa matua fefe ai lava I la tau. Aua tau te matatau. Wa whauta o te au maia ia te o tau le tala le lei. Te oli oli. Lo o tau whaola. O le ali ia o ke riso. Whai longa le nei ia te o tau. E loe o tau le tama mea ua au I le ie. O lo ta oto I le whale povi. O na whafua se I lea o na whaatasi mai o le au. O au mai le langi. Ua vivi I le atua. Whapeani. O le vi inga I le atua I mea o pito alunga. Ane manuia I le lalolangi. O le fina ngalo alofa I tangata. O I le langi angelu sa ia I la tau. Na whetau tala ia I leo maa moe. I nā tātou o ia I pete le ema. Tātou te vava ai I le nei mea ua whaia. A whai loa mai ia te tātou ele li. Ua lātou whatali se atu. O na maua leo o Maria ma Iosefa. Ma le tama mea. O ta oto I le whale povi. O lātou I loa. O na lātou whai loa I leo. O I lātou uma whalongo iai. Ua ofo I lātou I mea ua tā ua mai ia te I lātou e leo maa moe. A o Maria ua tā ofi ia uku uma. Ua mawhau wailo na loto. Na whai mai leo maa moe. O na uma ua lātou whalongo ai. Hav aia. Amen. Hallelujah. Toi whai tawina whai upe fitu. Mai ua whanau e ia lana tama ulu matua. Wa ia au ia te ia I le ie. Ma whaata oto ia te ia I le whale povi. A wala tau te le I ofi I le whale e tali ai malo. Amen. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Amen. Ua whanau Yesu. E tusa ma valo anga le au perfeta. E tusa foi ma tusinga ale fionga ale atua. Amen. Au le whawhita uli. Ua le ai se awa noa I le whale e tali ai malo. E whanau a Yesu. Amen. Whai mai le tali tonunga o tangata la tau te soe ina le fionga le atua. I le vao le whenga inga tuai ma le whenga inga fau. E wha se lau tau sanga. O ngu le tuspaia. O le ana winga o le wha amatalanga. There were 400 years of silence. Mai le vao le whenga inga tuai. Ina ua tapuni le ulu, le tusi muli o le whenga inga tuai. A o sauni e tatala le ulu ai tusi o le whenga inga fau. E wha se lau tau sanga. There was a silence on earth and in heaven. Amen. So whai mai la ma whaunga o tangata popoto. Ma tangata soe le fionga le tua.
A tonu o le vai tau lea, po o le kaimi lea. Sa, ka penga ai e le antua, lana polo kalame, e ala i le awina mai o Yesu i le lalolangi. Amen. Wa fa mai ma fa mo tangata ma. Even the prophets fa mai le ko langona se leo se profeta. Ele i toi langona se leo se fai taulanga. Hallelujah. So they believed that God was preparing the world. Longo winga fai mai le ma fa faunga ma tatonunga o tangata. O i le va lea po le vahenga lea. Sa ta pena ai le atua le lalolangi mole whanau mai o Yesu. Amen. Ai fuala ia. Ere ia ko se fase la o ka kololo kua. Amen. Ile fa le ma fau ile fa vai fa le tangata e leo se taimi la ititi. Amen. That's 400 years. It's a long time. Amen. Ke lo fo ia e fua ia te oe le soi fuanga o lo tato iai malau au nanga i le atua. Ia, o pevo kai. Waka alua ku ngei le touch. Waka ka mo e waka malaka fanga. O le fa pea lo ka mafau. O le kukusa le o ka vai. Au le o koi kukusa. O la fo e fa pea ka ika. Ole ma losia le sa iai, ele o suia. Ia wa kongia kule vai, ris kemi pe wa kauli. The step for le sa ma sanginga fai, wa kauli maua. Why? Because langa wa ka ko fa solo fo in. Amen. Kalau fa fa pe nga ile so fu fa le nganga. Langa au talanoa tu tai au ma koe whakepa o ele urua i taimi. Langa o le mele ia e manatua. All of us, o kako uma, e iai le starting point. O lau faith journey. E iai ale amakanga. O lau sava linga i le whaatua tua, whaale anganga. E se uma kako. E iai isinga la kou kalia le whaoletanga i le whalesa. Po le aso sa, e ia isi nga whaolainga i le aso lulu, aso nga fua as whalaile. E se uma no foanga. So i le kaulia lan po o lalo se ulu, po o lalo se mango, po whea lavanga e maua Yesu. But that was the starting point of your faith journey. Ke lo whai au kango koe vili tua le ata, ma koe ave iai o le kaimin ngā. Because ke lo le mali o le mafau. Amen. E iske mo ke ngofo fau ko e aka. O ko e mafau. No o vai lo fa ngau. O vai lo wali e las kaili mala me fai. No o ke ngofa mo aka pe. Amen. Aka fai ako yai after my dad. This is the new style. That was your old style generation. O le kaiminga o kou, ele o koe kopu, le kaiminga ele o koe whai, le kaiminga, ia ka ke aka. I think it was last week I said to Johnny and Nico, I taught you guys how to use the spoon. Don't ever tell me that I don't know. Hallelujah! Amen! O whea tia Nico ele aso whalei ele as coffee. Ai la leia la o fai maka ulo fa ngau ke wo ka wa ku se sinki ngale se lo tosis. Fa kia Nico o fai sau kengi. Hallelujah. A fesilia, ele fesilia lo kamaya ya soia. Ai pa ngai no ai ko ingai le fai ngofia lo ngasan. Hallelujah. Va mai lo kamaya. No, why you? Fa ku san. You can't fool me. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Koe whakepa la o i tua. La winga o tala pe ma fau soi fua whalenga. Kei noa ke leo koe maua le langona nga e langonga ai. I le urua i kaimi o le urua i alofa o le atua i a te oe.
Amen. Hallelujah. O le ala la ngona le ngā. Ele i o kei mo le loku a lewa e fia sau le lotu. Hallelujah. Amen. Ele i o le kei mo le mi inga. Wa e la ngona le atua i longa pa i mai. Amen. Hallelujah. Ai vai kaumi. Ya sa olor kala kami kelea suinga o Samoa. Amen. Hallelujah. So there's so many things ke leo mea. Fai mai mo le mau le fo mai o Luka. O le vai kau lea. A whanga ua Yesu, o le vai kau piko sili lea ngā vevesi ai le lalo langi. Pea ngai whai kau iai. Amen. E iai le mea mkau kia le ngā kupu i. Mantua le taimi le ngā whanga ua Yesu, o le kaimi le whai mai i tali tonunga o le kuspa ia. Sa pu lea ai e Roma le lalo langi. Amen. Hallelujah. A o le kaimi le tusa ma le fuafuanga le tua. Ma le polo kalame le tua. E kakau ngā whanga ua Yesu. Le ala vai mai kuspa i ngā o, ngā alu i a Josefa. Whakasi malanga wā. Le anga e kaulo ngā ngawha i lea. I le kupu anga oi. O Yesu. So they believe there were two purposes. E iei mafu anga e lua e a lai o ngā whaia tusi ngā i ngoa i te tonu Roma. Me mo mua ia onga o le kulanga o le mo le taxation board kulanga kau la fonga o winga kau nga fa mau tanga tauma inga ia le nga o le mele required ma lo Roma o le kokongi o lau la fonga. Amen, kokongi ko la fonga li ma kokongi ko spurua la nga fa mai Yesu ave le kupe a kaisala ia kaisala a mai le kupe a le tua ile a tua. Hallelujah. Amen. Lea ia ile vahenga lea. Hallelujah. O le winga o wha matalanga. E le i wha peanga wha fua sei pe eskengi lea. Le whanga mai o Yesu. Hallelujah. Mai lava i le whenga inga tuai lea matanga. Se ia o mai le vai tau lea. A kala ngoa iai Isaia, a kala ngoa iai profeta o le whenga inga tuai. E tō le tau pou, e whanau le tama. Hallelujah. E whai kau fo iai le mahenga le le amatanga tu se matayu. E o lawa i le tupo he rota. E o i le au whai taulanga sili ma i la tau. O tai to tonu o the community, ai maiso le malo. Ngā la kou loa le lei. E iei le mea lea e a ngai mai. Hallelujah. Pelango whea, e leo se eskengi, e leo se mea wha fosei. Amen. A ke loo le mea makau kia le i le whai upu le fitu. Peon kako whai kau whamai. Ua whanau e ia lana tama ulu matua. Ua ia au ia te ia le i. Ma whata oto ia te ia i le whale o povi. Amen. Leva ngā whakatkali. Whase rau tau sanga. Mai le vao le whenga inga tuai le whenga inga fau. Valo ia e perofeta. Hallelujah. E tō le tau pau ma whanau le tama. Amen. Pai ke lo le whawhika uri le kupui. There was no room for Jesus. So o le whamalosi mo kako wainga i le asalonga lua o le masinga mulmula ni tausanga. Make room for Jesus. Hallelujah! Lea ua whangau Yesu, ua whangau le Mesia. Ai whai mai le tuspaia, ua au i le ia, ua whataoto ia te ia i le whale o popi. Whale o manu. Hallelujah! Ai whai mai le whai unga o whai upu, o le mafuanga ua kaoko ai, ma whangau le whai popi, ua le ai se abangoa,
i le fale e tali ai malo. Kangola o e fua ma whaasenga lo ma fau. Amen. Ola e se kape nganga i ngā ale. Le kaungu le. Ke lo tātou umai fai whalawe kongo a inga kongo le kalisi me uma. Ai ese me, a ka use me se wha moe ma se mea. So le kako ke le mo moe le kape nganga. Hallelujah! Ia kape nganga fot ka konga ilinga whai le sa. Ia mako wo mai ta pe fon ka ue e sunga e tama whalenga. Ola le au fo mengi kua le kau whainga. Ia o le kongo sa ngaunga ia si au fo i ka mai kongo mai sa. Ia o mga wha maule ia koe ave ese koe sui. Kape nganga, preparation. Wai, langa ia le wha moe. E hele mea lai ka koke manga oe. E le aise so ka koe a. Le aise so ka koe manga oe se wha moe. E o aku le kai me wha ka ngu wai a mai ka ngaka le hengi lau le ingo foa. Hallelujah! Ia e wheo lolo anga mea. Ai se le lava la le mea ai. Inga lau tala. Amen. Po le ala ma ai o le tres o keng fai po ipo. Po le ala ma ai o le suki o kama fai po ipo. Ai a oi le ai. Ola le ke le o fa le ko. Hallelujah. Ia ngai fa longo le. Ia po le ala me nga. So nga fai e la me le la va me ai. Hallelujah. E o le fia ki nga fa longo ko le Ia wa ko kala nga di. Le o ka ko kala nga. Hallelujah. Le kala ngoa ku preparation. Ele ai se manga o se me fa le tonu. Ai vai ole ke le o fa le kongule. Bankua yo o ia he rota. He knew nga ia iloa. Hallelujah. Ole au fai taulanga matangata. Ai sisi fa upunga o ka ngaka mau alulunga nga lako loa le le mele la tupu. Hallelujah! Ai fa mai wa fa nau e ia la matama. Se fa apea mai fo i nga fa ka oko se fale o po o le a se fale po le alava. Amen. Po se fa se apa po le alava le ku ai nga. Hallelujah! Awa po le alava le fale. O kako, o le fale. Amen. Lo winga lau tala, il soi fanga far kangaka. E penga fanga o le fale o po le fale apa po le alava, o le fale. Ai mama ko lo ikua. O ngala i kai lo, wa faila si maua lalo. De ko kala ngoa ku ta penanga. Ia o ai o kako. Ia e foi so kako, so linga fanga o fale o ri ai mo kwa musu ai ka unga fanga o fale o. Ke ia le fai men fanga ko ku Hallelujah! Ia la o so ma ko ai fanga o fale o. Hallelujah! Lo winga ngata. Ai ke ma vali aku le akale lo ma fau. Hallelujah! Ola wa fanga o le Mesia. Ola wa fanga le tupu o le lalolangi. Hallelujah. Amen. Are you okay? Hallelujah. Afai mai la kuspaia ua le mangoa le fale tali ai malo. A kongo ke fa pe so ke ofo fo le ma fau o le apule le falka malo. Ma ke lo ai o ia lo minga la tala. La ngole mele. It was not an accident. Ai ke lo foi la nguio o yukaia. E mulinga e peia fo ka ko Samoa. E kupu ngai le mehi ai lo e Amerika ngai ya. Hallelujah. Le winga la tala. Ele ai masesi ele fa longo. Ele ai masesi ele loa. E yai le mele la tupu. Ja, kom voor le pulet wat kan malo sa kan va pe yang staff. Hey, listen. Ka penga le poku lale. Ba ai le poku. Langa yai le mele kupu.
Amen. Hallelujah. Amen. Ke o se si me wa o inga ya o le fina ngalo le tua. Olo o kam fai foi le no give your best. Pole ala va pole nga ka ya felo fale pole ala va le. Kam fai ke kango fai ave yele melele. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Como mama mai le manato tangata lea. Awa ya misi le ava no. Awa anga fa ngawi Yesu e sau le kalor kuspa ia. Vai lá ia. Man ko so se fai pisingisi lava e kilo e vai ai e alu le minia. Amen. Boy. Lale. Lale o breakfast mai le palemia. O le ko vanga oi. Ifea ile fale ai ngala le. E ki nga langa ma wala lo le stand o le o se mea. Ai se ka fa penga. Mene o ko mekia ke ia wa. Hallelujah. Amen. Ya como foi ma fa ole. O tangata le pule ya o sesi fo le staff, o sesi fo ya o le staff. Pe fa pe aku boss. Pe ya si unga di le pe ya le unga di le le yai le valo anga le yai le. Pe ya yo sefa le nga o fa longo o kala ngoa fa finge vo ye o le. O le fa kange yai le mai ka ile o mali. Amen. Ya malasi me obvious wa la ya. La ba ayo la ke le mangaba. Hallelujah. Amen. Eu kako wa no e pe voka ko kako fe wa kako va ya ka vai sitina vo ile e ke kangwa ko ele va ngoe to go first fa mo se ke vai foi lo fa ye why because he's carrying e na mo fa penga. Hallelujah. Ai ka lo fa ya Yesu ne wo fe sili ja va ngo I'm sorry there's no room. Konga ile kaiminga wo fanga o Yesu le lo penga fa lo ngol fa pisingisi de ma le pule le fa pe ale lo fo ia wa ka ke le lo wele kusi ale lo penga kuri a wa le lo pe si pule si o lunga kole o le ile va ia le lo penga lo o Yesu le wa misi de fa pe sa ba ye lo le manga fa sa ka ka e no o le mesia o le fa hola fa va mo si poco le fa calma lo. Ke lo va ai ko foi ke fo masusu enga ma ai lan to o so ele fio ngale tua. I think all the puller for Kanmalo, he was so busy with his schedule, his normal routine. O me uma ke lo e ke me ke kango fai o por kalame fai o fufuanga fai o meu. But you need to give a space to God. Hallelujah. Amen. Aisha, langa malu lo pe uma ma fai sa meo fa le kongu. Aisha, e ke le manga kua se avango Yesu. Amen. Hallelujah. Ia nga fai ale wa uma me ko kia wa uma lo wilo wa uma lo poko. Amen. Yang ke ale wa ika wa ele fie. Amen. Famai wa le ofi le fale e tali ai malo. Kero le fa malo simo ka ko wanga ko le fa ungon le tausa. Le voi ko ngai va yaso. On ka ko vai le Christmas. Fa malo simo fa manga ko le upale tua. Make room for Jesus. Hallelujah. Fanga. Ilalo I fole vaenga. It was so interesting. The story. Dai va ai le fa so longo le tala. Nga nga fa nga wa Yesu e kusa male kaimi mal por kalame le tua. Au lo male angelu. Sa lo fa ai lo ya. Oi nga fa ai lo ye. Leo ma mo wanga lo vai le vanga mo fa ka ruspa ye lo wanga. Fa ai lo I leo ma moi.
Le la wa tuanga I vaenga I so soangi kau kakala I mafala ke le upoleli. Ke lo fai tau wa le kala mo me mo ngai ka ko fai kau so o ile tala. Ka ko fa long so o fo ile tala. Hallelujah. A ke lo le me stand out to lo ma fa ma lo fai kau so ile upole tu. You know, out of all people, amen. God is in His own divine will and purpose. Decide to show. E faali I leo ma moe le mea lea. E whanga wa Yesu. Hallelujah! Out of all people. Hallelujah! O Vasili, o whea he rota. O whea la whai tau langa sili. O whea kangaka maua lulunga. Ma tangata tau oloa. La ke lo ole, o le kala le fo mai luka. Ai me se fo tu singa la fai evangelia. The Jewish people was waiting for their Messiah. They were waiting for their Savior. I said, langa makua polonga la vailea, I pule anga le malo Roma. Amen. O le kakao I le aso, ma le anga pongi le aso, ma le manga onga kui ngaku le tua. Wa mako manga o mia se faola. Hallelujah. Ai fa mainga fa ngau Yesu. Ai fa ali angelu ia. Ile au leo mamoi. O le history ngu ia. Leo mamoi. It's one of the lowest, O nga luenga ia, o le leo pa pua ama leo mamoi. O nga luenga piko sili ia nga le ka waloa ma fa ka vai ko como Palestina mangu ia. Hallelujah. Ai sili mai ka fa fa ilo. E kai lo le kali ia se nga ofisi Samuelu. O ia ise se o ko la fa ngau. Hallelujah. Mai ia ioe. Se ai ko ia le kama foi. O la leo I ma moe I le vau. Amen. Ua lava le lafa punga e kau mai ia ke oe. E le au se koulanga o tavita I kokongo le ainga. Isaiah. Yang leo ma moe. Okay, lo anga fa pe vo se CEO po se supervisor po se po se fo mai po se fa yaonga po se doctor po le alava. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Ai ua fili e tua ila na po kalame e fa loia te la tau le finangalo le tua. Amen. Ke lo le sile me mkau kia le vaenga le. O le location. Ke longa o faali fa mo faali leo mamoi ala fea la ile bao e leo foli makeki. Hallelujah. Amen. E leo ofo ile fale pa ofo se ofisa la ile fea la ile bao a manko le kaimile pe mo fa yako o le kaimi pisi leo le city ma le town. Hallelujah. O tangata e anga mai. Amen. Ya como foi a pe ui le kau loa ka kauanga nga maua se ba ngoi ka kaunga kusio la ko ingo. A fai mai le pole nga fa ali le angelu alaya. Laile bao. Naya laile o mamo. Ke le songa ka ke mo mai te mi. Why are you during this season? Le season le fa ngau mai. Alaya. Alaya ngalu luwe la vai ai. Leo mamoi. Amen. Quero finga ngalo le tua. E malolo umai si mea ele malolo. Hallelujah. Amen. E koma umai si mea ale koma le finga ngalo le tua. Vai leo mamoi. Awala angelu faali ai lai leo mamoi. Kero le the truth e nga mo ka ko ile mele.
ke lo ele pole le tua po fe me le ki yai a lo winga lo tala ele kuli vo ile se me vo ile se lo ngol me lo e tanga ma se me ka lo ma se me lo mai ka ngaka lau keli haleluya la leo ile bao lo atu tanga ya la ve si ka ngaka ile chao me enjoy ai le loia ai ese le makau ki o le revival le fia la kupu le bao ko me vole ma vo le history ka ko loku mal kala angole loku ngi fa pop tonga le tu or ke le loku ele kupu mangi ka ulanga mangi ya or ke le loku ko i fale o ko ko nga vao me nga le tau ai tanga tama wa se loku fa nga ko mo se amen ai avak foi ko ngol pule anga lim fai pule mangu mai ave na i ko o le ma ai fai la ai avak ku lai ko o le amen aisa wa foi ele manga nga o isi loku foi e mainline church se e la kalaka mai hallelujah ale wa fa hali ai le tua God show up amen in the field ivia le me la ya na le lo mamu ke lo e pe ma sanga ko me le pe yo lo ko nga season ngai malika yo a maka fo nga ka wa me fai pele le stangata a maka fo nga le fi nga lu le skaka amen a o ke manga kuma mai lo o nanga amen ko me ngi ka yo ma ko fa fa ka me se me morning tea ke o fa ku se to lu ta kwani va il ka ko o nganga ile tua i mai mau va ai le tato o nganga ile tua i mai mau kero ke leo ke mo ke reflect ai ile o ngale a Yesu e kanga ka fo ile nga wako ma nga wako ka pungi le fai toto ai ke fai mai le matai le wako ma fai akul matai le li o ma ko ngenga ma ko fai ale va venga e se fa upunga o ma ko ngenga ma ko la unga inga la upu o ma ko ngenga ma ko wa inga lo finga ngalo nga ma ko fa ma lo loi ma inga ma ko kuli ke mo ke lo le ke lo ke me ke reflect ai le mele ma ko si yaki la au nanga i le tu hallelujah amen asia dan ke lo le ka ko au nanga i le tu e ma fai nga fa ma lo ko pasta ya oi e ma fai fo ngo fa ma lo ko pe fa ka ya kulis kan ka ya oi ba ke lo the truth is fa kwa ka ko loa le me mongi i pe ka ko mu ye hallelujah aisa la no me uma lo tato faya ma me uma lo ka ko ngalu lua ma fatino it will end here hallelujah amen e ke lo ko fa longo o kuwa ko se fala aku ya ke se me ke faya ke le ko fa longo le leo pasta ako ke le ko fa longo lo leo ele ko yese ka ngak aisa la fa mai le kuspaia ta to te lau tu ta to atasi ko fuala ka ko ma kai mi ma le moment ma le vango ai ke ku ai luma o le tu ka ko le kinga la ngi kai ai ta to au nanga e mai ma amen 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 le wa fa ali le tu ala ngo fo ile vao ma leo e mamoi amen ke lo kai me fesili ngia o tangata ile fesili le e o la vai au ngale tu le la usia ko ya ko ke le ngafsi ngia o au ngale tu ma ka ngaka wo le ministry ma ring ma sanga fesili ke al sili pasta e ke le fia halu e se e ke le o ma fo to leave gateway mai halu se amen
Ke lola ukali masa ngau tadi tangata. Fakia kelu o ngau le fai mai au Yesu ke alo. O waluro. But I don't know. You know, for these many years, walau ke manga kua, o le lota mai tile lua fe lima. Awalau dia ma ko se o tali lo vinsi. Ya ma ko wo lo pa lang ile ngawa. Tu o fo le mesa ma tonga lu. Walau dia ma ko se o kali vinsi mai. Tat. O mai makan ma ko white Sunday. O mai. So clear ke ma fo mo. Amen. Mai le kai minga. Na pelo ma ko lo ko mo muanga nga ma ko nga lu me ya e o mai le kai minga. So when people ask me that question, so lau kali nga fa ye. Ta ko e fai mai lo Yesu. E wa you know le ala mai tatu mai e ke me mai what about you your dad, your spiritual father? Elo ye se ma fa we. We don't talk about those things. We talk about things that benefits the kingdom of God and the body of Christ. Hallelujah! Ole winga lau tala. Inga wa faali Yesu leo ma yele tua leo ma mo. Ele ingofo. La nga lulue. E winga le loa mai tangata le loa mai ele tupu. Makangaka mawalulunga alaya nga lulua bea. Hallelujah. Ama fo ila uia journey. Faith journey ko le lokungi. Te lo ole kele yo mea wa fulfill le tua lo wolang. In this location or in this ministry. Amen. Ke langa ke lo a efesili mai kia. Tangaloa, ngai loa ke fai fea. Yang ke wo ko fa pe se o le fia kam mo le ida manga kal. Ai o le me mo le fa kia oi. Nga o loa mai lo lai titi. E yele ke mo ke fai fea wai. And the reason for that, langa e yai le fai fea nga prophesy masa ngoa ma fai le upulea. Au lai titi, I was 12 por quem fa penga. Nga fai ele to ina le au kuso. Na tau e lo au kuso, o ka male o fia le fartua i afi. Na fai e to ina le upu le ke au. I le kai me ke la ko e lomi vai o ko inga la popa, ia vai o ko inga. Tala ale awana le to mai e fai au mi jo ka li ile. Amen. Ola winga la tala. Le que vai ko te Faasamoa pa ke o le upo le tua. Nga fulfill le tua i le location le ngai. Ma le ministry ngai. Hallelujah. After so many years, ngo ka wonga i le tua, nga fa maongi le tua. Fa ka ngu le tua. Le la ka wo ke o le simia. Na wa ngai fiti. Ma ko wola i le mission. Because every 2 weeks e break kai lea onga e halun ma ko mission e koe mu tua. Dan ke wefa pe ke lo fiki. E ke mau wai le si ko inga makiva ile mau Samoa. Ma ngu ko kongu wai ma mau to tonu. Pe yo ngo fuanga le sa fasiotia ile missionary fo ile leo. Thomas Baker o le mekisi. Pava penga ke lo history man story. Mako wo ia nga. Amen. Ke lo mako wo la ke mi denga kupu ele ve festival le cool vole da George Beck 2000. The year 2000. Mako wo la ia faile le Sauniga le ala vaenga ia le Porter's house. Ke lo ke mangkuanga nga sau ka ma lo le chili check. Ke mi nga ele mo ia ele fa pe wa makwa lawi lo ma makau kia lo winga lau tala. Ile fa nga inga ma le wow no. Back then, faile ole altar call vai wi ponga. Faile wala au. Oh, wanu lo luma watu tangata. So many Indians, Fijians, Rotumans, so many nationality. Kele ku ainga wa Fiji fa penga. Kele even Asian. Kele. Faile
lo lai e kau le malama ke lele ia mo li to tono le me fai ai alu le on ko ke ia fai mai or kala ko inga le lai ku luma fai mai you yo ke foi ai ke ku le vala au ke o ke lo pola tu o lai kosi mai le limole o le fai au ia kau mai kam hallelujah tau savali e kulo luma hallelujah out of all people he pointed to me elo e ke me ave o le ku se crowd ma se me ko ke le ma ke lo e va pe o e lilo e sila le tua ai le lilo e me ha ke la ngo fa manga kulo fa ngau be careful where you go be careful what you do hallelujah ele loa ko kai kai o talamou ele loa ko fai feu ele loa ko makua ele ai se me lilo ila sila fanga le tua mai ko mai ko mesonga e fai e maua o ko he pointed to me and he said you come savale ko luma fa pupur kala he prophesied and he said young man ele aso e fakulai e le tua e salida e ai la kai me ave yo e le tua i me ke le yo mo ai e pengo ushe mo e me le e kero ngo mako ke el vale le mako malanga le ngoi America ako fa mangaku mai le tua e kia le meanga it was so clear in my mind ngo tangi wa fa tangi le tua where or visit of here that's location that's ministry that's family hallelujah hallelujah amen elo friend ke le makalango ma ongala ko spa ye ke le makalango we talk about we ke mak Faasamoa ma o makali e nguma ko fele level le po ba o makakalo ma makalango ma ia friend ya lo friend ngo walu yo skali le avengo le fa ko ngo lotu le ma ke kalango fa makalo ma ia fa pelo o le mission ale awa ula le pule a onga le o kalango le o ka o meu ia kalango fa kama amen e lo ka fa ya onga le wa ku mai lunga le wa e a o le upo le ar ke minga le fa kwa a maka ele lo pe iu ele lo pe fa u awa ke le fo ka nga fa la ko kala fo bel kalo si ai umara wa onga ai ya a fui kau ka fiki alo lang isike amen hallelujah ke lo inga ua fa i winga le onga ma fa ngai le tua o se fa ya onga e o le upo le tua wa ave le tua le mission field ile fina ngalo le tua o le visit I've seen me kia where ofe ma fa ka mo le tua that's location that's ministry that's family you know when people ask me pastor e ke le o ma fo ke alo ke le o ma fo it's so far only makwama mau ma lo ma fo okay fa ya la kalanga e fa mai lo Yesu ke alwo walulo amen God appeared to them while they were still in the field amen la ye ku o le vao la ya lai leo ma moi le la fa uma ta ngau va ya ku fa ka fa mai amen fai mai lor kala le angelu aua tote matata kewe fa malo sele u pole tua awe ke fefe awe ke maka danga yele kala lele we heard a good news a lot of things kali mai tua ba ke lor kala lele silia moi make room for Jesus and this Christmas. E ai se avango o Yesu e Christmas.
I'll give you 3 things and then I'll close. Memo mo. Ai sa me lenka ua le. Le make room for Jesus. Memo mo. Sa me lenka ua le make room for Jesus. Memo mo. No Jesus. No Christmas. Ale Yesu. Ele aisea. Let's Christmas. Amen. Ale Yesu. Ele aisea Christmas. Tira mea lainga ka ua le mga omio sa vungo Yesu. Langa ale Yesu ele Christmas. Lua. Aisa mea lenka ua ile make room for Jesus. No Jesus, no gospel. Telo ale Yesu ele skala le. O ye mala malama o kala le ka ko kala ngo ye yo Yesu. Amen. La nga lainga ka kala le matau mo mo ku se yonge fa mai yonge sai fea. Sai le amatanga le loko. Sai le atua le loko. O le atua foi le loko. O le fisidi o le loko. O Yesu. O yo le upu. Le upu le amatanga fa mai nga feta lai le atua. Ai ko kupu mea. Sa me ka ua le make room for Jesus. Langa le Yesu, there's no gospel. Kelo le kala le ka ku ke la ngai. Le Yesu mea. O Yesu. O Yesu, fa mai Mateo, Mareko, Luka, ma Yohane. Nga fa ngau le tino, ma liu tino tangata e kusa, ma le Paul kalame le tua. Nga ma liu le satau. Na tanu mia. A koe fa atu ina mai. Fa mai kuspa ia. Ua fa ngofo o ia i le tu tau matau le tua. And that's the gospel. O le kala le leinga lea ka kokea. Lea ka koke moli mawina. O le tala le lei lea mangao mia e tangata. O la fo i lea mau. O le bevesi le vese Israel uma le Middle East Palestina. Amen. The answer. O le kali. O Yesu. Amen. Why? No Jesus, no peace. Lang ke lo ole si suafa ngau Yesu. O ia ole ali ole file mu. He is the Prince of Peace. Hallelujah. So ale foila Israel le tua. Ele mau se file mu. Alanga lang fa mal kuspa ka ko ke kalu mo Israel. Langa le Israel umai tan tonu le tua. Ayo ai ki kaming sa o Yesu fa ngau Yesu fa maya. Pamelo mau Yohane nga laku longa ngu ele ikalia longa ngu nga watu yona tangata na te ena yona tangata. Malmeo longkol. Asame lenka uole to make room for Jesus. Malmeo longkol. Why? Because Jesus is the reason for the season. Now sili kaya ngai pa ko reflect ai. From 2000 years ago, it came here. Na whanga wa Yesu the community, the Jewish community. Kay me pule Roman lalang. Fai mai, they find no room for Jesus. Nga le ai se avangoa. Okay, mga okay sidi okay o kaya ngi FCD. You know, when you reflect on in the Word of God, think of our society kay mingi. What about our society kay mingi? Do they make room for Jesus? Kelo aonga ne loe Johnny. America, avesel kakaloreri. Pero for even some of the school here in New Zealand. Some of the things kako keo yai wa sea even na kako krisiango wa sea wa makwangu ngua tangata ko kongo le community mal society. Hallelujah. Church, family. O le kaimi ole ku lai mai ole ekalesia. Vasily, what about ikokonga society? O yai say, is there a room for Jesus? Kela o fai kau tala maisi, kuskusinga meuma, even kokongo isi, city maisi, town maisi meuma, wai decoration ma me, afo e wha manga i Christmasi. Ma ngao tangata e avese, awang e koe whaia ia mea. Ai le ma whainga i Christmasi pe ale i ke riso Yesu. Why? Because he is the reason for the season. Amen. What about our churches? Ayaka ko iglesia. Is there a room for Jesus in our churches? Because let me tell you one thing. You know, the Spirit of Christ, it's a spirit of unity.
Alan me le kupu loku kemi. Huh? People are fighting for position. People are fighting for money. People are fighting for title. Are fighting for themselves. But Vasily, where is the Spirit of Christ in the midst of this? Is there room for Jesus? What about our worship? What about our service for God? Amen. But it's a good time for us to check. Why? Because we need to make room for Jesus. Lastly, what about our home? What about our home? Okay, Lord, this is one of the busiest time of the year. Reunion, graduation and everything. But if Sili can help me, is there a room for Jesus in our homes? Amen. We normally do our devotion as a family. That's all what aku ya mo vai tina ya o kwale le fia fio fo fanga u tai tasian tanga tam fa sanga lona lavala alu lo potu ma lo me uma ke ro me la ngole tu le me lo ma fo because wo o ke man makolo makoti devotion ake o vai mai la ngole tu ke awangi e ko linga don't go there. Just let them sleep. Let them rest. Yang kuat lah, sawa leo, foi luma, kuat. Yeah. O temi eu, fai kau tu si fai study fai o be, o temi ke. I let them rest. I let them sleep. Kalau me ngamai le tu luma ho fa pe kalau fai so to lua kalau fai so fa. Amen. Why? Because my responsibility as a father is to lead my family in the ways of the Lord. I'm not trying and being religious. No. Like the Lord ka ingo lo a inga. E va kwai le koe ke oi. Tanga le kusa maka ko a inga. E la inga malosi e la inga feololo e foi la inga. E le va pe o fa au le tua. E va kwai le koe le me kusa mo e. Lo malosi ma le me ke ngalu e. Ka sa me ngame le tua va pe o. Ka lo fa se ko lo ka lo fa se fa. I'm not picking on you, family. E va pe ko pe mano ro ko pe. Amen. E ole le tai out the next day. Omo. Ka me ka lo kinga kia mai. Honey, I was so tired. I was so. No, like to me, okay, le fai e ke ua but if you feel kinga. But in my head, yes, I get it. You're tired. You've been working all day. Yes, I get it. Kau ke lela baba, kau ke vai. Apa ke lola si menga mai le kolok ma fofo. Pale ala mai vai o kinga na inga. Ai ha ke me fenga luenga ye lalu. Last week nga fai le break up le youth. Ke lo nga fe ala la fa nga ke le ka fa bua. Let's be real here. Kaya ikaw fangua. Fela ilunga tapenga, fela ilunga wala ilunga kapenga, make sure eyai me uma kapenga famo moe. We pray. Why? Because it's my responsibility as a father. Oh, hallelujah. May leo pole tua kaya ni. Make room for Jesus. I get it. Oh, tired. Lela va beuma. Pa ike wale ai se abango Yesu.
o kongo ka ko ai. Amen. Why? Because Jesus is the reason for the season. Fa malo sing kaya ka ko ai. Leo pole tu. Make room for Jesus. No Jesus, no Christmas. No Jesus, no gospel. And remember, Jesus is the reason for the season. Kako kula ilungan na tayo. There's so many things. Kele me olo anga imay kele me kako kipisi. Ay fay ke mga umia sa tatalo ni tayo. Ava mo tayo ni ko sa mali upoleli. Make room for Jesus. Nangalo fay man kuspa iya wale hofi de fale Italia man. Avicili. What about your heart? Ayalo loko. What about your home? Ayalo fale. Ayalo ay. Au fuanga fa ka kio le fa yung le tau sa la fa malo si ke oe ke le o ia oe la fa malo se ku sa male upole tu ia se ava mo Yesu ila upol kalami malau fuanga le taya. If you need prayer, come this morning, let's pray together. Ka ko kalo jo su fa luol pesi ya o mo tata wa mo le taya. For the world today, above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer. For the world today, above him there's no other. Jesus is the way. You know, I'm speaking from experience. I'm telling you, it's not. Why? Kau kere vai Christmas you kere go finga le tua pe ke la kwa mo o kia. We don't know. That we need to be aware of that. Dan kau kere go ha. Faku kau kere lo finga lo le tua. If God take me tomorrow, I've done my part. Fa manga kia ke o ko le tua.
know young people these days. Well, leo ke whakalangoa kua uia from experience I lau whanga. Ke lo lako ke miwa whao e le social media. Kenly, they spend hours and hours and hours and hours. Vasily, is there room for Jesus in your daily routine? Is there a time for prayer? Amen. Is there a time for the Word of God? I get it, we're busy. But is there a room for Jesus in your schedule, in your life? In Nitaya. Koi pawana lo sunga kako pesa Nitaya. Wal fa malo sia ya le upole tu mo fa mga kole upole tu. Au kako sa ni ko Christmas. Make room for Jesus. And spend one more time. Jesus is the answer. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus, he is the answer for the world today. Above him there's no other. Oh, Jesus, he is the answer for the world today. Jesus is the way. Jesus is the way. Jesus is the way. He's the only way. Jesus is the way. Hallelujah. Jesus is the way. Mātou te whawhtai o e le tuara mātou te mai le nei tai au. Whawhtai lau whiongo pa ia sa mātou whanamulongo ai o e whetalai. Moni me whamanatu mai a ti mātou e ui lava. Whaina tā mātou te sāwalia manisi tūlanga o le nei soifuanga mātou te iai. E pauale ala mātou te mawai le manu malo manu manuia o le iai oe Yesu i le mātou sāwalinga. Tanga o mātou loto, mātou te talia ia te oe mai tu mawai. O ala soifua manuia ma le manu malo mo ata e ao o le mātou tāpenanga. Mātou wharamolongo le nei tai ao. E leo le no fuanga e iai le tangata. O le me iai o ia o le loto o le tangata tāpena mo oe. Wa oe te ulu whale mai e te whamanuia ma whatulai ma whamalolo. Whaftai le tua le nei tai ao lama lama whai u le nei tau sanga. Au e whamanatu mai a te mātou lou lava whinangalo a wau noa ma oe. Pa ngā lea e whai fua me mātou te whaia mātou te ngā lulu e fua. Mātou te manao mia le manu malo i le iai o oe lo mātou tamai le mātou sāwalinga. Ai whaftai ue whetalai o mātou loto le nei tai ao mātou tūlai. E tofu sia i mātou taito tasi. Ma mana onga e te sila fia re tua. Talo tamai e whaftai ue e whetalai ue whawhaponga mai e sila nei le tamā lea tina. O le autara vau mai mātou taito tasi, tainane fo i o mātou a inga mō. O lo I lunga I penga te whailangi. E mātou te le tū wha maunga I so se taimia wau noa moe. Mātou te le ma whaia se mea. O le mātou te talo whatau anau le tua whamanmole. Sila ane I lau whanau le nei tai au. Whawhelo ai so se mana onga o mātou tāpena atu. Mo le whai unga o le nei tau sanga lua afe ma le lua su ma le tolu. Mātou le whale le tau sanga fou. I le loto ma le nganga sau loto. Ai paua lea e mātou te mawai o le iai o oe ma le whauru
Fale o Yesu i o mātou loto, le mātou sāwalinga. O le mātou nganga whaaftai lea i le nei tai au. Whaaftai fwoi lau o ona nā bea mara vāo lau whina ngalo le nei tai au. Whaaftai lau whaunga o nei mawai. Whaaftai le whaafonga ma le whaanongo longo o lau whanau o veo se whaamurianga. Ia te mātou taito tasi au o nei whai tia lau lava viinga. Nei se o i le whavavau lava. Amen. Praise the Lord. Whaamruia le tua le nātua ainga. Amen. Thank you, Pastor. Yeah. Tātou sauni ni tātou whamantunga le tai au. Yeah. Wala watu tātou o whainga luenga. Haman mole. Sumai tātou ngā lua le tai au. Awale tino ma le toto le li. Mātou sauni nei tai au le ia i le lufi ina au lau tino ma lau toto. Whaaftai le awa noa, mātou au na i lau fi. Whaamanuia i mātou uma, te ngā luenga i le tai au. Whaamanuia fo i mātou uma, pea mātou talia, ono Yesu. Amen. Tātou sauni le tai au le whamantunga. Ia. O le tino ma le toto le li. E foi ona whailo atu i se vahenga o le fionga le atua. O le tala le le. O le Yesu lea na whanau ma liu tino tangata. O le Yesu lava lea na whaasatau roina. O le Yesu fo i lea na tanu mia. O le Yesu fo i lea na toi whaatowina mai e le atua. O le Yesu fo i lea ua whaanofo e le atua i lona i tū tau matau. O le Yesu lava lea o lo tātou whaatali atu i ai. O le whaamanatunga o le vaenga leo le polokalame e le atua. Ono le fina ngalo alofa o le atua i le lano langa. E mai mo le mau Ioane na ia a wina mai ai. Lona atali i pele i tuatas. O le fina ngalo o le atua awa nei whano oe, awa nei whanoa. Awa lava nei whano se tangata i whaatuatua i atei. Ao lona mana onga. Ia maua i tātou le manuia. Ma le ola e whaavavau. That's the whole purpose o le of communion, or the whaamantungan me. It's a free gift. O le alofa tu noa, it's a free gift. E leo se, o le mefo ai fua, a le atua. E ala lava i le nei Sauniga. Ke le kau kokongia i se tupe. E le kau walu fo inisi iau. E fai e ke. O le mea fo wa i fua le atua. Pa ai ai le vaenga oe mau. E fai le me lea. Le ala le alai o na tātou whaamanatu pea, whaamanatu pea, whaamanatu pea. Ke lo fo i taimi e iai manato i stangata whaapea. Aisa e me kako ke whai so o i nge mea. Whaamantunga. I le aso sa, ma le aso sa. Ai te toi whaamanatu ia te oi. O le vaenga le o le tala le le. O le fina ngalo alofa o le atua. I le lalo laki. Ina ia ola oi. Ma ola.
le tangata ngasala. Mai wa si tia Yesu le areto. Wa ia whaafetai, wa ia tuinatu i ona soo, wa ia tofi, wa ia whaape atu. O lo tino le nei, ua whaamomomo ina, mo tangata umalawa. O se ai, e maua e ia le ola e whaavawa. Pe o le winga ia o tustusinga le fionga le tua whamai Ioane, o se wa ia te ia le alo, wa ia te ia le ola. Le Yesu le pe o le upo le tua ni taia. Make room for him. Amen. Na ngai mawhainga e aio le taia au, e te toi talia fo ilea vai aso, Malaysia so sa. Ai a whai e le o nofo mau ai o ia I lou loto. I aso uma. E wana o se Sauniga lava, wanga o se mea lava e whaia o se masang. Amen. E mai na wa mai o na yesi tia leo le ipu. O ia whaaftai, o ia tuinatu, o ia whaape atu lona au so. O le ipu le nei. O le ipu, o le whea ngai ngā whau e lo toto. O le toto Yesu na whaamalingi mo oe ma o le tangatanga sa. Vai oe le ka ua o oe le fina ngalo le atua. Vai oe le ta ua o hau le fina ngalo le atua. But I don't deserve this. Amen? Ya kia ua I don't deserve this. Why? Because I'm a sinner. When I look at myself, hallelujah. Ke mawhau le leanga o le olanga. Le matanga o le olanga. Ke roa whai ke ilo uma mea o whaia. Ke ilo ke ofo. Kong foi ke whaape so ke ofo le mawhainga whao ngai le tua le koinga kaka whaape. But I can tell you this morning, if God can use me, a sinner like me, God can use you. If God can do it for me, God can do it for you. It's a free grace. There's so many things in life that we want to accomplish. Ako ke mga ngaoy, ako ke mga ngaoy. But let me tell you something. We will go to the grave with a lot of things. But there's a man in this story. Ele kele se tala anga o le tamalole. Ai nga paule me le highlight mai e luka. E mai o le tangata mi o tonu. Ma le ka ngaka e makau I lea tua. He was a righteous man. And he honored God in his life. Ai ke longo o fai kau mo va ai fa ai se ama wala nga mai e luka ka ngaka le. O si me ona. Ilanga narrative po le story. Sama wa mai e. E ke roi fai kau I kuspa I fai palusu ma le ono fa sol mai la. Ta mai nga fa ai loa I le tua. Si me onga. E ke le oki. You will not die. Sei longa e ke se paia, sei longa e ke va ai I le Mesia lea. Wow. Amen. Now, o le siri kai au ni, o le hale mea ngai ke mga oye. What do you want to do with your life? What do you want to accomplish in your life? Ale mea ngai ke ngau ngau oye. Hallelujah. Fa mai ngau baku Yesu I le manumalu, ngau sapai e si mea. Fa mai upo si mea. Le tuai. Fa fikai wo o sapaia le fa o tanga. Wow. Amen. Amen.
Pero pele mo sa mea lofa pele mo se mea va kwesi se ke ni kisi ma se ke lo ai sa pa Yesu ai. If you have Jesus, you have everything. Le lofa le ole tu. E ala lo tino mo lo toto. Tamawo te talo le nei tai au. Ye fa pa ia le areto. Ye fa pa ia le waina. Fa fitai i lo lofa tu no. Na e la vea i mai ia te mato. O la mato saune talia le nei tai au le li. Ye fa pa ia iai. Ele areto fa pa ia le waina. Mato saune talia ma le loto fa tua mon. O le tongi ola lea mo i mato. Fa manuia pe a mato talia. Ia vi ia lo swafa e fa vava. Amen. Ya, fa manuia le tua ili. Au fai na wenga mola wa reto ma la waina ta aufi. Sa tatou talia fata sineta.
lo toile tato aweto tato le tai au ia solo o sila fia tato kalesia le afine ia peona tula ia fa le tai au na metele sawa ia fa lua tula fa mentunga tua ile afine le lo ia foi niso tato ai ngai kalesia o lo o tato tele o mafuta sunga kiso te sinta mal fanau au matangi matamali mal fanau ia nisi la tato kalesia te ua o le mauatu tato tele o mafuta ai fainga malanga kuanga fo yo le pai o mal ni tau sang sau e vatu fa lua tu lo fa malitunga talo e Moses tangata ya talo e Moses ainga talo e Moses tama talo e Moses tina ya mase fo fanau sau fa lua tu lo fa malitunga sita yao tonte tu ina tu ai foi ya le fa ungol ni tau sang tonte lo lo po angi me o anga i mai ko ni me o le ata to fta ya Losia lita yao make room for Jesus le way to la lita yao ai tau awina le fatu solo matino malona toto e fo yo na tato falong long lita yao ile anga le lei mal fa ma onio le tua sa tato talo sa tu inato fo ile tua ya mana onga o le matanga luenga o mea o malava o lana auna ma le faletua mai sa komiti fa foi tamata ita ia ta funa i mawaepa sui o le komiti fa fe ngainga mai kalesia e o meo te mana o ta wate te o le taio a fai wa lulu wina le lalolang wa lulu winga foi le kalesia e le mafainga lulu winga le lalolangi ai vai va tato a fai wa lulu winga le lalolangi wa lulu wina foi le kalesia ai ke lolo tato fa moi moi o le tino lea ma le toto le ri no ye ke me ke fa pe ifo o lo o ke me uma o lo e malosi o lo e maua le ola me uma ai foi sia fine le ni taia le ai ma se o tato fa long fo tala pono le ai se mai le ai ma se meo but we don't know ka ko ke le loa ai ke loa ai ai lava ngo Yesu o le ale me o mai pe fa fu se pe unexpected po le lava e ke mau ki ngo lava nanga fa kwa e vesia il ke me kupu ai kwa e mantua lo le upo le tua o lo launga e lana au auna i le aso ma le aso fa manatu pe ai vai o fa maong yo le tua e waka kala mai e le atua avanoa. Whakaungu, ngau le atua, only God. Nango mea e whai e le atua, tātou te ofoi. Tai foi le atua, ua wha mai aina, a ua onga nisio whanau. Ke loa e le o māku saka wha maa loma saka whaftai te lo whanau. Pai ke loa e whawhekai lo ka loko i le atua. Anga leo ke whai akua ke lo kai meo te tūla i ele upo le atua o leo ke ka kalo mo a inga umaka koe ka le sia. And I mean that. O ke whawhekai le atua o mana onga fo i leo le au auna le atua maa kua whalenga. Ia manguia. Maa lo whanau, maa lo le tau mwhai, maa lo fo i whinau. Mai fo i nisi o lo sa au ni wha au unga o nei wa yaso mea uma. And I know because o le fo i ka ke starika it's not easy. It's not easy. But God is so faithful. E wha maongi a le atua. Wha iunga fo nei tau sanga fuafuanga o lo a inga mea uma. Ku'u i le atua. Ku'u i le atua. Ku'u se avango i le atua. Nganga leilo le atua ma wha manguia le taia. Awangi ngalo na yo tatou mātua whaalea nganga. Sung whea Johnny, tatou mafuta. Ia, paaftai le atua ia wanoa. Tua foi o ia, tua foi Christo, ia maisale hatalii. Mas foi o sunga ia Albert ma, tua ma le kalesia. Ia ngan leile atua.
Antua nisi o tātou ainga o tātou le mafuta. Ia anga le atu ia ile atua. Ele nei tai ala. Tātou sau ni talia lo whātua tua ma lau tarito. Ama e a koe uso tātou pesi. A ve sau whāwhitai le atua. La tātou talia le suafa o le atua tamā. Le alo ma le anganga pa ia. Tātou talia. Pese iai ni tai au. Whaaftai le tōngiola, whaaftai le taulanga na e Sauniga. E ala I le maliu o lo walo Yesu Kariso I lunga o le sātaulo. Ua mātou māngalo ai, ua mātou wola ai, ua mātou saoloto ai. Ia vi ia o e whaavavau. Pea na mātou tutu I le nei tai au leli ia, ma le anganga whaaftai. Mātou te whape atu ia tu mau ia te oilo vi inga. Whaaftai le mana o lau tino ma lau toto. A wao le tali lea mo I mātou. Whaaftai lau whaamano longa. E na yo mātou mātua wha le anganga. E sāwalinga o le nei tau sanga le atua. Te le whaafita uli ma whaingata. Ai whaaftai le atua wa mātou tutu ma le whaafetai le nei tai au. Mātou moli mawina I le lei lava o Yehova. E whaavavau lo alofa. Whaaftai lau whaamnianga na yo mātou mātua taitai. E a tāwhunai ma waepa. Whaaftai lau whaamnianga I sui al komiti whaafoe. Whaaftai au whaamnianga I au auna mai kālesia. Mai lava I inawe kako se ia pāle ia au kilani nei. Ia vi ia oe whaavavau mātou ngā lulue ma au auna ma le loto maulalo. Whaia lo lava fina ngalo e peo nei wala winai. Whaaftai u mātou whailoa I Johnny nei tai au. Ia vi ia oe iawa noa ma mea umaua e Sauniga. Whaaftai lau whaamalo longa I le awhine peo na mātou tuina atu I le nei tai au. Vi ia lau o fio awa o lo suafa Yesu Keriso. O lo iai le whaamalo longa. Pai atu iai pa iane au a ao leli ie. Whaafo isia le malosi whailolo mana Keriso. Mau alunga I so vi inga.
Anga lei whaamunia nisa o lau ekalesia o mātou le mafuta. Ia kiso ma te sinta ma le whanau. Mai sao au matangi ma tamali ma le ainga o iei Samoa. Nisi wa mātou le whei loa i ma mafuta i nei tae au wa isi la fia me uma. Ia anga le lei ma whaamunia nai whanau. Asia si mai nei tae au mātou mafuta. Dalo pe le mana o lou anganga pa ia. E te whaamunia maanga lei a te ilatou. Fuafuanga o whaiunga nei tausanga. Mātou te lafo i atu mea uma i a te oe. Oe lava o lo mātou whaamoe moenga i mea uma lava. Aua e te tuu lafo ina i mātou lea li ie. Tau sia pe i mātou iou a awa lofa. Papa ia le se fulua i ma le tau langa. O le a mātou wau ina ni tai au. Whaafitai lau foai. Whaafitai ngā luenga. Whaafitai mea uma o au whaamanianga. Ia anga le lei whaamuia le li ie. Mātou mawhitanga ma vaenga o te toile nei tai au. Tu inatu ia te oe mea uma. Ia iu i le manuia ma le vi inga o lau fio. Amene ma amene. Au mai tātou ipu nei tai au, au mai tātou taulanga man se furuai. Ia le atua nei tai au. Mai tātou au. Ia. Mai tātou tama. Oli. Jai. Come on. There's no God like Jehovah. 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 There's no Come on, sing it again. There's no God. There's no God like Jehovah. Come on, come on. There's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet's call, lift your voice. It's the year of Jubilee.
tua. Pati atu le tua nei tai au. O toia fio mai le liga Yesu. Hallelujah. Ia tani mole. Naos. Tasi al pese le la tatou pese. Tatou sauna lele o le fai. O ta pena le ipti tua yo. Pa mai ia le Samoanga le fatua le la. O te le lopo la me o pese nei pese o alu le vai aso. Alu o pese. O sa wala ile lotu sa fo tatu sa ni fa. Ala. Ya wal va sa. Ya mai ele tua ya alu ya lo ma fo fo. Ili tala le. Ela la tatu pese nei. Timo fa mol. Ya vi ia le lo fo le tua. Me lo le tali pe aka ko sao. Yesu le la ko e fio. O fa mo ngale wa ile ka u men. Pe aka ko le sao le. Amen. Fa inga ko pese. Ai fa inga ko le sao le. Aka ko pese e fa i o tato sa ni le tai. Si e o lima mai pese ya. Mato ia pelo suafa nei tai au ai te tau ia te oi levi inga le whamanuma le whanetanga whawhatai mole mato mawhatanga le nei tai au le upu tamana mato whaalongolongo i ei tamaina ia mato whaamua mua oi tama. May you be first in our lives. May you be important to us, Lord God.
as we heard this morning, that you are the reason for the season. There's no other reason but you, Jesus. So we uplift your name and we praise you for today. Tama, sauni fo ilo whanawe, e ta ape le nei tae au le matu talo, po whea lava le mea se mea matu te au le nei tae au, po le nei aso, po le nafui vai aso, tama pui pui, leo leo, malutia mātou, ilo au tama, whamanuia ti mātou, umalava, mai lava, I se matua se o lava se au pito I titi tama, pena mātou whanongolongo fo nei te anisi fo I o malanga, tūna lo I kāle sia, tama ia vai vai tusa mātou manuia tama, so se mea lava mātou te whaia tama ia vi ia pe alo fio, aia pena laro tangata whātau wa amal whaale tongu, ia vi ia oi tama le nei tau, malolo the swafa Yesu mātou talo. Amen, amen, amen. Thank you, Whawhatai, tātou lalo mai lalo. Thank you, worship team. Yeah. Lei, tō ua le.